Episode 1, Pertemuan Tata dan Iya. Kenalkan, nami abdi Tata di lembur. Ya, ngaranna ge orang lembur. Cecowana gitu bang lang layangan. Tuh kan, lang layangan ge pegat. Kebiasaan lang layangan teh pegat. Suwe teh. Batu males main belajar PUBG segala rupa pakai HP. Aing mah layangan jendang layangan. Alah. Coba aing arek mainan deui. Layangan euweuh, batur euweuh, geus euweuh sasaha we ieu malah. Kalau lagi di lembur mending orang ngelamun ya. Lamun aing we sugan we mere HP gitu. Hihihi. Ian mau main keluar dulu ya. Baca di rumah mulu ah. Ian mau main ya. Kemana ke? Oke mama. Dah. Ih, masa itu nyempil sorangan wae. Sugan aya budak letikan. Ceker kebetulan aing ulin. Ya, coba orang samperkan ah. Wah, apa itu? Sepertinya lang layangan. Wah, dekat. Kuing tewak ah. Aduh, kena banget aing. Tangkurak. Benang sia ketilak aing. Pasti iya anu bogana ya. Jangan ah. Nu pasti mah iya bukan budak letik ya. Oke. Yang kemana lang layangan teh? Murakna terus tujuh pisan lang layangan teh. Murak tiku jauh-jauh teh sih. Ih, itu seperti suara budak letik. Coba orang tempoan. Gimana nih? Kita di dia. Ya biasa. Layangan harta karun. Layangan layangan murah nempo teh ya. Lang layangan. Iya lainnya. Jadi kenang kita nungguin menuhun ya. Kade layangan teh pegat teh ya. Kenceng tarina. Nuhun ya. Terus panggil lagi layangan uwing. Ngomong-ngomong, namanya saha? Kena nanya. Ya, kenalkan nami orang Brian. Panggil we Ian ya. Oh, ngaran mana? Ian. Perkenalkan, nami abdi Tata. Ingat ya, Tata. Ilin ayo ke orang di mah ayo kadok lenca. Ayo. Bacot.